motho ga ane tšhelete go reka kgomo motho wa tla ishega ba le go le ke re no nke re sware hlogo poledišano ye ke ne le malome ka kapa ka mo nke re thushe batho ba ga borena setšhaba sa ga borena se kgone go kry-a thušo ba seke ba sokola re le gona ya ka nnete a moroka taba ye o e bolelago mongaka setšhaba sa ga borena se a hlaka ya ka gare a ga setšhaba sa ga borena seo se hlakago go ba le mathata a gore ka gare ga mohlako o motho a leng ka gare ga ona baporofeta le ba bangwe ba dingaka ba tšwele pele go tlaiša batho mona batho ba le ka gare ga tlaišo ba hlokiše solution mohlomongwe motho ka mokgwa o e boletse ka gona a re ge ntše a sepela moporofeta a no motopa a mmotše ka mehlako ya bophelo ba gage le gore botate mogolo wa go ba sere bokoko go ba sere taba ke sekete mara moporofeta wo go ba ngaka ye ya hloka go fa motho wo solution ya gore tata go kapa tate mogolo wa go kapa koko wa go ba reng wa tshwenya o nyaka eng kapa o nyaka gore le mo dirile eng gore le tikire le tšwele ka mogare ga mathata ka nnete prof e jalo malome ka kapa e jalo kudu re nyaka go thuša setšhaba sa ga borena go na le batho ba e leng gore ba sokola a ba kry-e mebereko ge ba etswa ba re badimo ba re badimo ba ntlhakiša nna ke tshwenya ke badimo ba ka ba re ke ba hlabele kgomo a ke bereke badimo ba re ke ba hlabele pudi a ke bereke badimo ba re ke ba tsentšhetše maswika nna ga ke bereke badimo ba re ke ye go thwasa nna ga ke bereke jale go bohlokwa gore batho re ba tsebiše tshepedišo ya sedimo sa ga borena re be re boe re ba tsebiše gore ge re bolela ka badimo re bolela ka eng gona batho ba re bolelang ka bona ke batho ba babi go ba ga se batho ba babe na ka gore ba bantši ba kry-a matšhošetše badimo ba tlo le bolaya he badimo ba tlo le wiša ka dikoloi he badimo re bolela ka badimo re bolela ka botate mogolo wa rena ke le moroka ke le so ge ke fetša go robala ke ba modimo o e le go gore ke tlile go thuša bana bešo ge ba hlaka nka se nyake gore motlogolo a tseba ke robetše ke sene dikgomo ka tlho ke re motlogolo nrekeleng kgomo tše 10 ke di nyaka go setlogolo se ke tsebang gore ke robetše setlogolo se sa bereke ke swanetše pele nka nyaka dinyakwa ke tsebe tsela ya gore ke fa setlogolo jwang pele mahlatse ke swanetše pele nka nyaka pudi go motlogolo ke tsebe gore ke mo file eng ye a santšeng a e lebogele nka se no go thoma ka gore o rieletše ka nna tla ntebo go mphe pudi ke go file mmereko mo gongwe o senyegile mola o senyegile ke gona gore no tla mphe pudi batho ba swanetše ba tsebe re nyaka go kwa gore ga botse bothata bo bogolo bo ba tshwenyang ka sedimo ke mebereko ke malwetši ke eng a ba founeng then re ba fe maele re sa emetše balli ba rena ba bošego ba lekgono ka nnete a moroka re dutse fela metsotsong e lesome a seswai fela go itšwela go ere ya senyane 18 minutes after the hour 9 o'clock motseletši wa motse community radio gona fale go 96.3 FM mathata a gago a bophelo a tseba go wena dilo tša gago di hlakahlakane ba bangwe ge le tšwa le ya go nyakišiša goba ge le fihla mo e leng gore baporofeta ba no le topa ba le botša ba bangwe ba le botša gore le swantše le ye go thwasa go nagana gore thwaso ke 20,000 thwaso ke 25,000 thwaso ke 30,000 ga o bereke nna o itšea ka tšhelete ya go thwasa o šetše o bona o ka re go kaone ke nogo a ba no mpolaya ke dikhutše ka nako e nngwe o hwetša ba go botša gore go nyakega dipudi go nyakega sela le sela le sela le sela o swere ke stress ga o bereke msrs mo moyeng dumela thobela re gona le kae ra go amogela ka soshankuge ya batho a ba le phethele dilo ka mokgwa tshwanelo ba kitimišitše tšhelete mola le tshwenya ke sedimo
ba tswaleletše badimo ba e lego gore be ba santše ba go fe mahlatse mahlogonono dimpho ba lwetše dilo ka mokana ga bona ba ba tswallela ka ntle ee ke leboga ge o kgona go ka kry-a thušo ke leboga ge o kry-ile lefelo la maleba le le kgonang go phusha dilo tša gago ebile badimo ba ga ba hula ba tla ba kgona go thaba ke lebogile kudu mogala ba gešo re leboga thobela re leboga motheletša motse community radio 20 minutes past 9 o'clock re go 01311004006 01311004007 msrs mo moyeng dumela a re gona rra lena wa rra thobela ee o dula kae wa rra nokane okay o tsamaile ba rone le badimo mebereko e gona a go ne ntwe e lokang ge ba go botša gore o ne le badimo and then o sene tšhelete o sene selo ge re bolela ka badimo a re bolele ka baloi re bolela ka bakgalabe ba borena badimo o no tšea bopi wa bahlakantšha le metsi wa riento re bitšang gore ke mahlatswa leselo ba go botša gore modimo wa go tshwenyang ke mang wa ya straight go yena wa go mmotša gore tate mogolo a ke ganane le dipolelo tša gago bothata ba ka ke bo a ke šome nthuše ka mmereko o tla re go fetša nthuša ka mmereko ka ya go phetha seo o se nyakang le gona o mpontšhe gore ke ye go phethela kae ee o phasitše o dirile dilo tše ka mokana ga tšona alright gantši go ne le batho ba e leng gore ba phasa mabitleng a e leng gore ba eteletše pele ba berekile go o ka bona o phasa o sa arabiwa o tsebe gore modimo o mo phasang a right o swanetše o tšhentšhe ene go tšhentšha o swanetše gore le wena o hlapišiwe pele o tloše se o sepela le sona gobane ba bangwe ba batho ba phasa ba sepela le dithokolosi ge ba phasa dira tša bona tšhedi di theeditše ntongwe lengwe ba e bolelang ge seamo seetša sa gago sa go swana le seo nka go fa maela gore tsogela kua gae ge ka ba le something ya go namela o tle re go hlapiše re go futhiše re go tloše ntho o ne le yona re go bontšhe tsela e right ya go phasa ya go bolela le badimo mo e lego gore moloi a go kgonagale gore a ka tla a be a boa a go tswalela ditsela gantši ge o bona o phasa o sa arabiwe o nyaka solo se se tswaletšweng ka lebaka la solo sa go bulega batho ba phethela ditaelo go sona ba bušetša meleko morago mo diolong o nyaka solo se e lego gore wa se bona gore se e sa le solo se seswa se e leng gore a sa epega wa phasa mo go sona ene go bona o sa arabe go nyaka mohlare wa mosehla o e leng gore kwa kgale wa phasa ka fase ga ona badimo ka mokana ga bona ba tlo go kwa ebile ba tlo no bua ba go arabe o phasitše kae le kae le kae kore o phasitše sebataoleng o phasitše mo go kota ye yomileng o phasitše mo go nago lesolo o ile wa ya go ga metsi a sediba sa godimo ga thaba wa phasa ka metsi ao no santse o nyake metsi a sediba sa thaba a e leng gore a hlwekile a nnoši mo e leng gore gantši barapedi ge ba ya ba kry-a metsi a le ba phasa bangwe ba phetha ka ona bangwe ba boa ba hlapa ka ona bangwe ba anwa wena o seke wa anwa a tšeye gona mo thabeng o phasa gantši ge re ya dithabeng a re re nnoši thabeng nngwe le nngwe e ne le pleke ya mo badimo ba dulang mo thabeng o tlo bona gore ilwe sekele so ka maswi ka go ne le lebala go bontšha gore ke kgoro ya bakgalabe
ke mo santseng o tšee metsi a o ye go phasa gona fela go ka kry-a nako o tlatla ke tle ke go thushe and then dilo tša gago di loke di sepele gabotse ke re leboga morwa rre a go tla loka ga go nento e sa lokeng profo se segolo ke gore batho ge ba tla ba ke maphelo a bona a ba goelele ke moka gore dillo tša bona di kgone go kwagala a skile a goelele go fitlhela ba e leng gore ba swantse ba mothuši ba kgona go mokwa 013-11-004-066-013-11-004-07 25 minutes past 9 o'clock ke na le professor Moremi ka fa o ka re letsetša mogala motheletšo motse community radio mo e leng gore re lebeletse taba ya batho ba e leng gore ba tlaišegile kudu bophelo gomme ge ba nyaka tša bophelo ba botswa ka badimo MCRS mo moyeng ke go amogela dumela re gona le kae ra lena ra go amogela mastole o ba botšiša goreng o ga o tsebe gore tata o boloketšwe kae mara mmago wa tseba gore o boloketšwe kae ka mantšu a mangwe e ra gore papa go le mmago a ba bolokelwa poleke e one batho ba ga bo papa go wa ba tseba ka nka ga bona go hloka lo mo one wa go go kwela bohloko ra go go šupetša lebitla la tatago wow le a bereka prof mmagorena gone dilo tše dingwe mo bophelong ge di fihla maphelong a rena re tlaiša ke meloko ya borena go etša seemo se o leng ka gare ga sona why ke bolela sona papa go nyaka kgomo a o tsebe bitla la papago ba ga bo papago ba gona o tseba bitla la mmago papa go hlokofetše o sa lo monyane le kgono papago wa go tshwenya o nyaka gore dilo tše e lego gore ba swanetše go hlabelwa tšona ka lehu le mohlabele tšona go o botša ba ga botate ba emela thoko potšišo ke gore kgomo o yang go e hlaba o phasa mang o mmotša gore o mo fa yona se re swanetše go seria le wena ke se re swanetše go thuša ka go nyaka lebitla la papago ge re fetša go kry-a bitla la papago e be gona mo e lego gore o tlo kgona go dira jwala plekeng ya maleba o e ya go phasa o bolela le badimo ba geno o ba kgopela tsela ka lebaka la gore taba ye ya gore o ganetše go bontšhwa lebitla la papa gago ke bothata ka bo yona e neng noši tsela šige batho ba gana go bontšha lebitla la papago ngwanešo bolela le badimo ba geno ka sneifi o bolele fela ge letšatši le ya go hlaba o botša badimo gore badimo nna ke a sokola ke nyaka bitla la tate ba botate ba sa phela ba gana go mpontšha lona tate tsoga mo o leng gona o mpontšhe tulo ya mo o dutse go gona bakgalabe bo papago ke medimo ya rena ba e leng gore ba sepela le rena ke bašireletši ba rena le kgono nto ngwe le ngwe o tlabeng o phasa o e kgopela ba tlabe ba ithieleditše re tlo kry-a tsela ya gore papa gago o kae mo re yang go goga boima gona ke tabeng ya gore go kgomo yo o santšeng o e hlabe ke yona family ya bo papa e swanetšeng gore e go thuše so re swanetše re kry-e tsela ya go bolela le family ya ga bo papago re kry-e tsela ya gore why ba sa nyake go ka go thuša godimo ga tsela ye thata yo o sepelang o le ka gare ga yona ge o ba botšiša gore why le gana go nthuša gore ke tsebe bitla la tate ba reng o kwagala a tšwele ga gone molato a re tshepe gore ka morago ga a ge re tlabe re fetša go bola lotše ka moka ga tsona re tla ba šila difounu number mongaka ya msrs mo moyeng ra go amogela re gona le kae ra go amogela Francina
Aus Francina ge o robetše o bona mogalabe ge o ya kereke mbare o ye go thwasa a o botse ke ba kereke fela badimo ba bontšha wena ditaba tše ke eng se o neng pelaelo le sona godimo ga se badimo ba go bontšhang sona ga o bereke ga o ne batswadi ba robetše batswadi ba bo mama go ba kae a o tsebe ba bo mamago mamago yena wa mo tseba mamago o paletše ko go bontšha batho ba gabo no tseba papa go mmago le mmago mama ga go fela alright ba gabo mama ba agile kae ba tswa ba le Venda ke ba ga Manko Venda ke ba Mavunda o swanetše re go thushe re Venda ro nyaka ba gabo ke ba gabo mmago akere alright mama go le papa go motse wa bona ba o agile kae ba agile ka Senotlele mola ya bang wena a senke wa bona family ya bo mama gago e etetše mama wa gago se sia mama go sala timela alright taba ya family ya bo mama gago ke ditaba tše dingwe tše leng gore di nyaka re tloge re di lebelela kudu mara kudu di nyaka re tsena tabeng ya meropa re ye go nyaka go kwa gore badimo ba ka re botša ba reng gore o a timetšeng re ka monyakela kae and then family ye ya bo mama yona e mo kae ka gore ntongwe e riang gore ge le phasa le seke la kwagala ke taba gore le phasa dipolekeng tše wrong sese le bolela le badimo ba ba wrong batho ba gale be ba ne sephiri mara phiri tša bona di bolaile bana ba bantšhi dilo tša bana ba bantšhi di senyegile ka lebaka la sephiri sa bona jwale mpotše ya bo mama ke a ekwa lehlakore la gabo papago ba gabo papago ore le bona o ba tsebe mama go lena o nyetšwe ka lena papa go o leng ka gagage gone jwale fane ya gona ke e o reng ke ya gamang ke ba mokonyane o swanetše gore re kreye ba ga mokonyane ba le thushe gobana a ke re ba le nyetše le mmago lena and then ge ba le nyetše le mmago lena gore re ba ga mokonyane ke bona ba neng maekarabelo a gore re swantše re le thushe gobane ke bona e le go bopapago a kere mola la thomang go sokola ge o ba bitša ba mokonyane ba reng ba gana go tla a ba nyako bolela lena selo le ba tshwentše ka eng ka gore a se gantšhi le gore batho ba bagolo ba ka no napa ba senya ke go bolela lena selo o bothata ebile taba gore papa ga la betha mama go a tsena tlhalo ka gare ya ba gore ba ga botate ba kwata mama go a tikriela stene taba ga go ngwane shwinya ka dipitšeng tše kgolo re ye go bitša ba le ba ga botate re tle re ko gore why ba le kgafela ka thoko a kere le itukiše re tlo le founela goba le tšee difounu tša malome ka kapa le moriele voice le tla moriela recording ya gore a tla ko gore ke ba le be re bolela le bona then re tle re bolele le ba bo papago ke kwešiša gore ba ga botate ba ka se sole lena godimo ga dintwa tša gago tša papa gago le mmago batho ba re bolelang ka bona ba reng ba khositše dintwa ba robetše jwale re ka se seke le bahu a kere rena go mba le santse re nyake go tseba re go tloga mo re apele jwang so ke kgopela gore ka labone
ba khalabe ba ba geshu ba tlo bolela le wena o lokishe ba o ba romele di phone tsa ga botate and then re tle re bone re taba ga gore ka iseka seka jwang le natso di phone tsa malome ka kapa ke ya o napo mo romele ntwelang gone jwale o record gore ke nna mang ke tswa kae gae ke tshwenya ke eng o mo romele le di phone tsa batho ba ga botate and then re tle re gone go aga ditaba tsa gago ka gore a gone re ka go thusha ntle le batho ba geng go leboga nna re a leboga kgaitsedi ya ka metsotsong e masomepedi-hlano fela go ikela go ere a ya lesome go topa o mongwe sho MCRS o se moyene a kwande Thobela ya wena o tshwenya gore go kry-a mmereko wa bajwa ge o etswa o ya go check-a tsa bophelo ba reng ke badimo ema pele kgaitsedi yaka ke sa nyake go kwana le yena gare ga ba bolele gore ke eng a ke re moroka go ya ka pušo ya ka ge o ile ngakeng ngaka e tšholola ditaola ya go botša se se bonang mo ditaoleng and then ge mohlomongwe go ka diragala gore se a se bonang mo ditaoleng ga se se go išitšeng go yena o swanetse o mmotšiše kapa o mmotše gore ga botse taba kgolo ye nklišitšeng moke ke taba ya gore ke nyaka go tseba gore go diragala eng ka nna eno ba jwang and then ge o re a ba mpotše gore bothata ke then go ra re ditaola tša ngaka yewe a di bolele selo go ra re o ne o di tšholotše a se go botše selo wena wa be wa emelela wa sepela and of which ke ntho e sa kgonagaleng ka baka la gore ditaola ge di wele fase di hloka go boledišwa 01311004006 01311004007 MCRS o se moyene locha re bona ra lena ra go amogela ke di bone ema pele kgaitsedi ke kwešiše ditaba motho a go hlabang ka thipa ke eng le wena ke molekane wa gago motoro alright alright ke gopela go botšiša mo ba geno ba tseba gore mama go robetse and then wena wa ngwaga mang kgaitsedi o le 93 go ra gore mmago o hlokofetse o sa le monyana ke re bala mola go bo 94 and then ke kwešiša gore mama ga go a ke re bjalo o bolokile ke ba gae ge le bitla le šala le timela go ra gore be ba ngadile le bitla la mmago ba sa le hlagole ba sa le rie selo o ba ile ba thotha plompoto ba ya nageng ya moteti go ra re mmago o sa šetše maropeng mo ba beng ba agile gona
ge le tswa le ya batho mmago ba re o alla o re wa ile molahla o swanetse alle o swanetse alle lebaka la gore ka gae ba feleletse ba ngala le bitla la mmago ba sa le hlagole go fihla le lekgono ke eng ba ka gare ga tumelo e itseng makoko a ka ne le motho a sedimo mara ke yena go tshitseng o tlhokofetse ka 2016 so ke setse ke nnoši ka mo gae so a ke na motho a kgona go nthuša gore ke le kry o ra re ge ile gore makoko be ile motho wa sedimo a hlokofetse maloba mo o paletse ke go ya le bitleng la ngwana ga ga fela a le checka o paletse ba ne ke se go mo ga ka so a ke le tseng ya ga bo mama go ke ba bakae ga bo mama ka ba ba shetseng ke bona bo maloma ka ba ba bedi le mmangwana ka le mmamogolo le bona be ba sa ile bitleng mmago a sanka wa ya motho kgaitsedi ke gopela re tlo mfounele ka morago ga lenanego taba tša gago ke tše thata why ke re so a go kgona ga le re family e ka boloka motho ya fetša re ge fetša go boloka motho ya no ngala motho ola ya se sa mthusha ka selo ke se shupo kore ke se shupo sa go bontšha gore motho gore a re motšei bola ka ngwana borena no bo makoko ba rile phose kgolo ya gore ba lahle lebitla o ka se lahle lebitla wena le bana ba bakae mo go mama gago o ngwana o nnoši taba e ya go nyaka lebitla la mama gago le thomile go e bolediša ka ngwaga mang gore wena wa le nyaka mengwaganyane ya go feta 2 to 3 years back or le thomile ne makoko ke tswile o robetse ka 2016 alright ke kwešiša re ka nako mama ga go a boloka go ne le batho mo motseng ba ba beng ba le gona ba e leng gore ba ka go šupetša gore mama gago o boloketswe kae a ke re ge go ne lehu motho a boloke ke family ya gage fela go ba le batho ba e leng gore ke ba naga ba tla ba thuša ba boloka ba bona gore motho o beilwe pleke so ye ya mama gago wa tseba re ne bothata ba gore batho ga bua le like ba baka mabitla bangwe ba tsere medimo e merong ba etsentšhitše ka gare ga malapa bo bona ka lebaka la batho ba go se tlhokomele mabitla ga bo bona ge lebitla o ka le tlhokomela wa make sure gore leina le la ga le phumoge mola a gone gore motho a ka tla boa le bakiša lebitla la bolena lebitla la mama gago gore le timele le re šupetša gabotse gore le ba bommago ka morago ga gore mmago a robale le khula mmago a senke ba le tšea serious mo e leng gore ba swanetse go ema ba nyaka o tseba gore mmago o robetse na re swanetse gore re bereke so mabapi le tabeng ya sesi re swanetse re kreye ba bommage ka gore ge re ya go nyaka bitlale re ka se ye go nyaka le bitla re ne le yena a na nnoši swanetse le ba bommage ba be ba le gona gore ge re ba šupetša go be le seka se ba se beyang sa go bontšha gore le bitlale ke la ga boo sesi jwale ke tsheretso badimo santse ba motshweng ene mmage o tlo feleletša e le gore o diba dilo tša sesi go tšwela pele ka lebaka la gore o dutse o na nnoši ge batho ka di-good friday ba hlagolela ba gabo bona ba ba laetela dikerese ba ba phasa ba ba fa metsi bitla la mmago le metse mohlare ga le bone ke motho so potšišo kore o tla tipotšiša gore nna meloko ka moka e ka no dula ya kgetha go se ye mo lebitleng leo na molato keng so taba ye ke e nyaka go hlokomela batho a ba hlokomele mabitla ga bo bona o ka se dulu o sa lebelele lebitla la